Dengaon Siltharampur Parokhwala pen havar ke hada phirang ke tumching room si kidam tang pre ni pipe clear ni Dengaon Agriculture Farm sa himelong Dengaon Press Club amahang kapathek ponlo kidam tang achiklo Dengaon Irrigation IBLong Dengaon Press Club amahang kapathek ponchia phan kaching waiting sai padu pondera phin kadoka vechidon sarpen pre ni pipe clear ni abangke Dengaon Press Club amahang kapathek ponlo Dengaon Agriculture Farm Cum Training Hostel along Kedengpon bang sojai megalong ataba por Dengaon Press Club lama sukuram be hinpensi inthur pondo lapen lama phurkimo pherangke Narayan Borua pensi klardak pen than pachini pondo la sophie case SMI phubarin Suren Kramsa pen kachepem phupon Dengaon Press Club mahangkapa thega mailong aluhisar puaman pen Karbianglong Life Chief Editor Ratish Rongphar lunse pola pen luthan bang pansing kro mensing be rada cyclem bang sukuram be pentang lok Dengaon hawar penang anman peng ke do bang photun chetongdu Dengaon Press Club amahang kapathek ponolong arpuga chepek pona tengke Bikram Terona phan maipu James Milik Harsing Rongpi DJ Ronghang Narayan Borua lapen Ananta Goratuma phan dun maipu Rajiv Bia phan chunbang Horace Portok Bia phan rap chunbang Moniram Bia phan Sigdang chunbang Robi Singh Hansia phan Saihem chunbang Dorsing Teranga phan Dihin chunbang lapen Thomas Teranga phan Pachithang chunbang bu pek pondo Urmi Arni mate tarik pli labang supre ciklu nilitum Dengaon Press Club ini amhang pathek ponlo labang so mut pi alam thebangke ilitum non bangke portal media labang so kache thanga joini sinilitum ta Dengaon Parokhwa labang so non bangke municipal board committee nang senglo posinilitum ta ansu se angkang pipen padaga hawaran so se rong ru pencenglok ilitum society phan ko sosi claim pon political pencenglok lamki lampong pencenglok asit tin long staminil tu media ke claim pon kenang so ajak kong an sosi pangtang ponji ponjinil tum labang so jai mek mate labang so Dengaon Press Club amhang pathek ponlo তো আজি কাৰ্বিআংলং জিলাৰ নৱগঠিত নগৰ সমিতি দেনগাঁও নগৰ সমিতিৰ আজি দেনগাঁও প্ৰেছ ক্লাব নামেৰে নতুন সংগঠন জন্ম লৈছে কাৰ্বিআংলং জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ অন্তৰ্গত থাকিব ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেছ ক্লাবৰ অন্তৰ্গত আমাৰ দেনগাঁও প্ৰেছ ক্লাব এই প্ৰেছ ক্লাবত আজি যোনটো সমিতি গঠন কৰিছিলে সমিতি গঠনত আমাৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক লেখক সুৰেন কামছা ডাঙৰীয়া সভাপতি কৰিছিলে উক্ত সভাতে আজি আমাৰ দেনগাঁৱৰ Dengaon Press Club mahang kapathek along KAC Deputy Speaker Ritesh Inghi KAC Amlun Singh Teron pen Keshaf Timungatum kacharap chito ke pidun thega pot Dengaon Press Club abutunga hin pen kurbang thula pen kachuru pajilpon Dengaon pen Bikram Teron Karbianglong Live